Vallahi çok mutluyuz. Bunu söyleyelim işte ilk önce. Biz bugün kutlu doğum için geldik buraya. Sesimizi duyurtmak için, Allah rızası için, Peygamberimizi anmak için buraya gelmişiz. Vallahi çok üzgündük bu 3 yıldır. Bugün Allah'a şükür bugün tekrar geldik. Çok mutluyuz. Çok iyi oldu. Bu sene gene kutlu doğum oldu. İnşallah çok iyi olacak. Çok güzel olacak. Onun için geldik. Mutluyuz. Hamza Kaça, Hamza. Hem jibo mevlida Hazreti Peygamber hem hatını jibovi, hem jibovi hatını keka. Valla hem de bir bırakıcılar karabalığı millet zeyde bir bırakıştı zeyde ben. Hem duazım millet güç verin. Ev keka oladı. Ramazan Çetin bizi getiren peygamber sevdasıdır. Yani çok iyi bir şey, yani insanları buraya tavsiye ediyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Yani bu Allah içindir, peygamber içindir. Bu bizim içindir daha doğrusu. Gelmelerini istiyoruz. Çok iyi oldu. Şu programın düzenlenmesi bizim için çok iyi oldu. Tabii ki bir hasretimiz vardı tabii ki. Ondan dolayı çok şükür kavuştuk. Hasan yapar. Am tişte gel İsmail bini. Hazırca sahire be. Karşı küfre de tişte gel toza. Gelik İslam hami huli be. O sahire be. Yani tişte gel İsmail. Karşı nayori İslam'a da karşı diş devletleri. İnsanın nayori Müslümanı karşı da tişte gel İsmail. Gelik Müslüman hami ve dahve bikin. ام قال اسمعيد بيني تشتي قال توزاج بير قوسيج انسان يي جاري مالو زوريه خو حميد حرکتی نوتکن قارشوه کفر پیزدا ام به بیتا گویدی دعوا خو تعالی یکسلمیش بکی دعوا پیغمبر علیه الصلاه و السلام یکسلمیش بکی ام سوی قصیات کی اسلام نبی خویا الحمدلله مسلمان خوی اسلامنا ام عسكر حضرت محمدین و ام چاو دجمجی درینی خدا شوا راضی خدا خیر حاجی مازم ام شر نخوتنا نبي محمد موسى أقارسو في نروز فيها برند برخوش جبوي ما برند بقاين بيه نوروز في متينكي برند برخوش أم جو قرر جاغيتي نبي من رمضان باش خوش أم جي راضين أم دخازن شيء بيبو أم دخازن باشي بميدان بي خونيا أم دبين هم أم دخازن حيا برهب أم دخازن از مال عبد الرحمن ج ساسون جخيا خدا تعالى عز وجل تجاري ولا تما بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام نهله خدا عز وجل ما تجاري جريا محمد عليه الصلاة والسلام شاشنك خدا تعالى عزته شرفه إسلامي تجاري شمسية ويشتر خلق مرانك إن شاء الله ملت بنظرة بيعتا بحضرت محمد عليه الصلاة والسلام رجال بنيره يعني أمل فراني بدنجة كي بلند أم بين يا محمد عليه الصلاة والسلام أم حوالي تنا 1444 سال دارمد درباس بيجي يا محمد عليه الصلاة والسلام أم حوالي تنا أم أتباعي تنا وأم في صوز عهد بترت كنا وأمي خباطة دعوة بكنا أمي خباطة دينة بكنا تشتي كجمة بي قوتا كجمة بي جبو حاكمية دين خدا وخدمة دين خدا أمي في فداكارية بكن عادة بمولودة بوان أتكين لغيهاني أم بيعتا خب محمد عليه الصلاة والسلام رنود كنا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام رنود كنا وخدا تجاري خلق ما ملت ما جدعوة محمد عليه الصلاة والسلام نقتنا إن شاء الله يعني دبرده أبياجي امتحانك إلهي خدا عز وجل بسر دنيا تبي داني بسر ولات ما دجياني دبرده دها بيتر إنسان مسلمان دوی سورجی وان نخوشینا داد نخوشینا کورونا داد وان فراغتی های کوب سر ولات مداتنج دپرمیوانا دها بهتر گره ام و حقیقت عقل خود یاز بکن کو ام به هر حال و کاری خو ام محتاج دعوه محمد علیه الصلاة والسلام مثلا دوی دپرمیدجی مدی انسان کو خدمت وی ملتی کرن انسان کو دپرمیدد میدان دبون انسان کو دپرمیده خوارن و ارزاق و احتیاجی توپلمه تامین کرنجی مدی فهم کرد که انسان متدینن انسان دیندارن و ما فهم کرد که دمکی احتیاجی
خلق ما احتياجية إنسانية بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام هي بفي شعور هاني أمج ربي خواه بيد كناكو ربي ما دیسا وان سغنتیه بیکیب سرسری مده و نگرینه ج کرونا و ج وان دپرم و سل فلاکتی هانه و یا ربی تو دها خوشی به برکت و خیر بینی پیشیا ما خلق ما ولات ما و عالم اسلامه خود تعالی خیر واجی قبول بکه خدا mükafat واجی bide mala ve avabı. Nusrettin Yıldız inşallah bütün dünyaya mesaj verecek inşallah. Bundan sonra inşallah yani herkes burada işte onlara davet ediyorum. Herkese inşallah bu tarafa gelmesi istiyorum inşallah. İnşallah ve herkes evre kavata Xude ve Müslümana ve muzaffer bibin. Nare dini Xuda ve nare kitabı Xuda ve nare مقدس رب عالم إن شاء الله تعالى خدي تعالى مغلوب بن إن شاء الله مسلمان مظلوم مستضعف يعني مزدحفر بن إن شاء الله قوتا خدي ومنو خير وخشي إن شاء الله من ضعف أقببو يعني إن شاء الله بين أخر الضعف توجههم في الفاتحة قوتا خدي يزبي نرجع إنسان إن شاء الله يوفر ورب قوتا خدي رب عالم ومزدحفر بك